Pagi guys, kita ini ada sold out pen battle 386.000. Ini pen battle 36.000. Barang mulus. Ini sold out AP singkil. Betul 36.000. Parking. Pen speed besar 6 5.500 sold out Kalimantan. Barang mulus. Pen besar V 6.500 5.500 rasio 561. Kita kasih bonus stiker paspor isi oleh nanti. Langsung kita pakai ya guys.
Ini pensi besar 6 5.500, sold out juga. Barang mulus ya guys. Casio 561 ya guys. Langsung kita packing guys. Langsung beli. Kita kasih bonus stiker ya guys.
ya.